Ti Masakbayan. Ita papagayam, isagot mi kada kayo, ti muna apasat ti seriya tayo itaalawas ang napaunuhan. Aya, kan kinabaknang. Dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Mang Temyong! Kartingam! Umay ka ditoy! Apay ka di Madam Annabel. Umay ka ditoy, kunak! Tapno maamwam, no apay nga ay ayaban ka! Ay, wan Madam. Kartingam Nakabumbuntok ka nga gunggunay! May alawan Madam. Anay ko. Ay, nasakit itumang ka. Kan timugin ko anay tugtog. Ay, unay kamutan, Mang Temyong! Agdardaras talang arudan ngam kastapay lang! Di kan tumat ngamin agan anad! Ay, pasensya kayo na, Madam. Gapuiti kadadaras ko nga umasidag kada kayo. Ay, naidugmamak matan. Tabasol ko pa yan, no apay anay dugmam ka? Ha? Ay, awan, tinbaga ka kasta, Madam. Ay, nga apay ka din nga main. Ingka irwar tilugan, agsawar ta. Kartingam! Anya? Ay, pagsawaran tangay, Madam. Kompormiditan na. Isungarod nga agsawar ta, kunak. Ta kompormiditan no sa dino ti pakadandanunan ta. Ay, nagloko talaga na ito yan, Madam. Mapan ka no agsawar. Ngam di na matgayam amo no sa dino ti usto apapanan. Alan Magtemyong! Ay. Agaraw ka ditan, taintan agsawar. Partakam! Ay, uwan, Madam. Ay, ginaya na ka magna. Narigatan no may tublakak manan. Gapo iti panagdardaras ka. Mang Igme, panagkunak nas ka na papintasan tayo pa iti resort. Tapno umado pa iti umay dito. Anya ka di nga improvement ti kayat yaw sir. Sikaman ka di. Anya ka diti makita makaslakurang dito yung resort ko. Kwa sir. Kasla kurang ti cottage. O, no kurang di agpanayon tayo. Ay katuan sir. Kay naskan nga agnayon kayo pa iti swimming pool. Sige, iso ti aramidin tayo. Ang naskan met nga agnayon kayo iti trabahador. Tapno mamintinar ti kinalinis ti resort. Katuwa na, di talaga ya. Sir. Ngam namnamaan yaw. Anak kalto ti gastos yaw. Wan, Mang Igme, amok na kita. Saan na naskan nga isurunak. Pasensya kayo sir. Ketala. Namnamaan yaw amatong palamin dagita aplano yaw. Napaot ti saritaan niyo ka ni Sir Vince Igme. Ano man ang tiplano ng aramidan dito'y resort na bakit? Anya? Uwan. Kaya't napapintasan. Tapnoan ada nga umadukano ti umay dito Adula nga rudan ti umay dito, iti pa'y lamap na kaya. Nalaabit akasta, bakit? Amumatayin. Kaslasan amapmap na iti adakan kwa na. Ay, una yan dagita babak nang. Bay amon bakit? Di napatag. Di natapay katan dito'y kastrabahador na. Sa bagay matkit di alakay. Tanong papanawan na ta, ay na. Marigatan ta siguro wa makabiro kiti trabaho ta. Ay kat sigurado day ta, bakit? Ngamain, bakit kan lakaytan? Adayo mo't kan tinasawar ta, Madam. Wan nga rod, ay sabay nakapudpudot. Kahit anya aya ka diti plano yaw. Agsublitan iti mansion, Mang Temyong. Ay, uwan, Madam. Ay saan gayam? Ah. Mapanta pa iti flower garden. Kaya't ko akitaan dagiti agkakapinta sa sabong.
Ay, iwan, madam. Anyan, kunak no agsubli kami ije mansyon. Ay, saan gayam, Mang Temyong? Ay, Mapantaman pa ije resort? Sakbay ang mapanta ije flower garden? ay, sige, madam. Anya ka din ti oras? Ay, alas 12, madam. Mapanta pa'y nga rod mangan, Mang Temyong? Agsublitan ije mansyon. Ay, matungpal, madam. Ay, sana mauawatan da ito yung babae. Tadaal san ti panunot na. Napanan nyo ka di kakatimyaw. Pinanawam mo ti aramidom itay. Ay, napan kami man nagsawar kini Madam Annabel itay. Ay, kunaklakit din no napanan nyo. Tapinanawam mo ti aramidom. Sigurado akaungot na kamanin ka ni Madam. Ay, lakit di ah. Ay, napang kami lang nagsayang iti oras. Anya, apay, napanan nyo aya. Nagrikos kami dita farm. Awa magayam ti importante garamitin na. Ay, sinayang na lang ti oras. San abale, tinapatag, iso, tinangayabkan ka. Tapno di na ka manen pagungungtan nga awan gap-gapu na. Adumat gayam tinaskan am aramid dito yung flower garden. Kan ijay resort, Mang Temyong. Ay, wan, madam. Iso ano mabalain. Agnayon kayo kumapay iti tao yaw. Ta saan may akabailan no dakdak kami lang. Anya? Ay, wan, madam. Tanuado ti tao yaw. Nadardaras ti improvement ti resort yaw. Gaputaado kami nga gubra. Adamat gayam basit nga amo, Mang Temyong. Ngam apay nga italaang nga ibagam kanya. Ay, ado talaga ti amo ka. Agam no sa andak adamagain, ay talaga ajak ibaga. Napaidam kamat alakay, anya. Ay, saan madam? Ijak lang amin kaya ti maungtan. Apay, naungatak ka di, Mang Temyong? Ay, kituan madam. Basit lang at mo magustuhan. Ungat atagaws. Di ko namkit di. Awan ammo, Mang Temyong. Iso akanayon ka ang maungtan. Ala, saanan aday ta ti pagsaritaan ta? Tikit di pagsayaatan ti resort, ti planuan ta. Ay, kunakedi no ti masakbayan ta ti planuan ta, madam. Ay no, Mang Temyong. No agarapaap ka, jay mat posible ang mapasamak Saan adya imposible? Ay, kung kunaklaang da jay, madam. Ay, ngam, seryoso akiti da ito nga ibagbagak, madam. Anya mananday ta, Mang Temyong. Talaga ang masapul ti ado at trabahador. Tanarigat gabain, no may sa ti agubra dito'y farm. Kini Jerry South. Ta siyempre, saan amay pamay sa ti trabaho, tamagudwa ti oras. Ala, wanan, Mang Temyong. Mangkita ka nga ron iti mabalintayo ang maayaban dito'y nga agtrabaho. Ngam pilyam, jay saan adagmal akaskan ka. Napintas gayam dito'y Vince Resort. Nalawat ti swimming pool da. Ado pa'y ti cottage da. Wen, talaga, best. Ada pa'y eco park da. At ado ti makita. Wen, best. Iso at talaga adaywan dagiti tattao ti Vince Resort and Eco Park. Wen nga rod best. Kan adda pa'y nalawa a function hall da. Ag-cater da pa'y itinaduma-duma nga okasyon. Wen, best. Iso ano agkasar ka? Dito yan ti venue yun.
Anya aga pong agrentaak iti reception. Papintasakit di ati resort ko. Tapno isunto ti Agbalin Avenue ti kasar kunto. Ay katun abes, may mayat maninday ta plano. Sir, amuyo ka da eh. At daim may nagpasyar dito Eco Park tayaw di na minsan. Nakapimpintas, sir. Anya? Huwin, sir. No nakita yaw. Mga no makayawan kayo iti kinapintas na. Apay adi na kinayaban tapno nakita ko mamad. Ay, katno busy kayo nga umininom iti arak. Ay, artak kayong tumat nga main. Anya? Kan may saan kayo nga inayaban Mga no ibagayo man ay nasurutan yaw. Kat isupay apakasaksakitan tinubiyayaw. Anya? Katwan mat, sir. Katno napaklan kayo babae raw. Maging kayat mo kadi adi ka sweldoan iti 3 a bulan? Isan sir. Kung kunaklaang dayjay. Katno nakasingsingpat kayaw. Isu ajak pimampanaw dito resort yaw. Ay, sika talaga mangigme. Jak amo ti bagakin ka. Mang Temyo, nakita mo ti resort dayjay Avin. Saan ka di? Ay, madam. Nakita ka. Gaputa saan lang anam na minsan anapantay jay. Ay, apay ka di, madam. Kaya't ko atuladan ti resort na. Ay, sus. Di pa ikit ibagadan a branch ti Vince Resort ito resort yaw, madam. Awanak itimod tapno makiinnangaw ka, Mang Temyong. Ay, sus. Kimarumanan da ito yung babae. Ay, kasano tayo atuladan, madam? Jack imbaga atuladan tayo amin. Mangala kayo lang iti idea ijay, no kasano apapintasan tayo ti resort tayo. Madam, ada ka di parikot yaw. Awan, Nana Helen? Siyak? Agparikot? Ang maapay nga rod akasta kayo, madam. Kaslaawan mo't gaganay-gayan yaw. Maburi-bura naklaan, Nana Helen? Apay ka din amin, madam. Kasla ko mapkapsot matan ti resort tayo. Manmanon ti umay ataw. Ha? Sapay nagpanayonak iti trabahador. Sa dinon to ti pagtaudan iti may sweldo kadakwada. Pumigsan tumutla ang ti resort, ma'am. Uray po utin nyo. Iso adi kay agparikot. Among kaka, kasta unay ti panagparikot ni madam, gaputa nakapsot ti resort. Ay, kasla saan mo't ngagpampanunot ni madam? Asino ko mga minti agrisot ita, ket pasaray masapang agtudaw? Amumutan ni madam. Ay, kasla maumuma akong ngagtrabaho ditaw. Ngam nagkarita mo't kadagiti dadakkel na. Asaan ta apampanawan ni madam? Day tangarod kat kaka. Kan may sa, awan mo ti sabali apanggadan tano pumanaw ta dito. Ay, husto ka. Iso nga aganos talatan Sa nabalay, takabaalan tayo matapakibagayan ni Madam Annabelle. Si kamot bes, dito'y matlatan barti kanayon mo apangawisan kanya. Kayat ko nga ti uminom manan, best. Apay, di ka ka di maama, nga adda masalaw mo nga am-ammom dito'y. Katanya ko tao akmat akas kadakwada. Ngam amangan no anyan to ti kunaandakan ka. Ay na, bayam ida best. Tinapatag, makapag-enjoy ta. Apay, anya ngamin ayat ti pagkaskas ta ang best. Masiguranak nga rod iti panagbiag ko. Ni, apayan, kat no nagsaya at ti panagbiag mo. Napintas ka, baknang ka, at naaminan kan ka.
Ado ti kurang iti panagbiag ko, best. Ha, boring. Kan may isa, nalidayak. Gaputaawanan dagiti dadakkel ko. Noawan siguro dagiti trabahador akad kadwak iti inaldaw. Diyak laamon. Ay, mariknak ti marikrik ng best. Ngam agbalin ka kumalagta na tibkar. Makiasawa ka nga minen. Tapno maadaan ka mat iti bukod a pamilya. Barang iso ti mangpuno iti kurang iti panagbiag mo. Ay na best. Saan pa yan nakasagana iti commitment? Agpabaknangak pa ikit ni. Tapno masaganaak anaimbag ti masakbayan. Madlaw ko kat kanayon analiday ni Madam, kaka. Kan kanayon pa'y nakainom tunggal sumangpot dito'y mansyon. Ay, no da duma. Pampanunutan na mula siguro dagiti dadakkel na. Day tamo tinapanunot ko. Ngamjaklatan agsasao. Tano kasarita kat makapungtot mag. Ay, urayem latan nga iso ti mangirugi iti saritaan. Tano si kati mangirugi iti saritaan. Sos, ang mga agunget madan. Ay, sos. Day tangarot kat. Kaasimot ni Madam. Madlaw ama is-stress unay. Wen nga raw. Naimbagtado dagiti gagayim na. Dahil suda pa iti mangliw-liwa. Ken kwa na. Kompleto kadimot lang nagiti na isang pata materyales mangigme. Ay, huwan sir. Awan surok, kan awan kurang na. Rugyan yung arudan ati papaaramid ko. Anya pa lang tararamidin yung ay. Ay, saan pa'y matasimbang patdagiti karpentera o sir? Kunak man no aday na yabam. Ang bigat da pa'y laang nga umay. Ngala. Basta inton makasangpet da, rugyan nyo adagos, wan. Huwan sir. Nasayaan. Sayang. No kumay di pa'y laang nga naaramid ti kasta oy. Nabayag siguro nga ado ti mangdayo iti resort. Nasa na bale? Ta marugyanan ti improvement ti resort ko. Nakapulis kayo, Madam. Rumwarak, Nana Helen. Awon na, Madam. Agan-anad kayo. Agyamanak. Kat diyo ko mabaybay anti trabaho yun dito yung mansion, ha? Wan, Madam. Saan kayo amadanagan? Wan gayam. Agluto kayo iti agkakaimas amakan inton malam. Ado ti umay abisitak. Wan, Madam. Anya ka diti okasyon. Awan ti okasyon, Nana. Basta agluto kayo iti ado, kan kaimasan nyo. Diyak kayat ama ibabain kadag iti gagayam ko. Matumpal, Madam. Oh, best. Talaga apag-aayat mo day ti a resort, One best. Nagmayatmat ngamin dito eh. Kasta. When? Adda a pinapintas da daytoy a resort. Oh, best. Adda umasidag ka data. When nga rod? Ay na, best. Nagguwapo si ka. Guard nga ta dayta? When no? Janitor. Anyapay dagiti sumaruno ang mapasamag. Papagayam, di uliwayan na denggan. Tituloy te serya tayo itaalawas ang napauluan. Ayan, ken kinabaknang. Dito'y drama tayo. Ti masakbayan. Insurat para iti radyo ni Ernalyn Liwan. Ken iti direksyon, Virgie Paclay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Joffer Anas Basip. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 kanda ito ng estasyon. Agyaman kami itingkay panang tarabay. Ti Masakbayan.
Iti napalabas, nakita ni Annabel ti Vince Resort kat maapresyar na ti kinapintas ti nasao a resort. At adamat a pinapintas ni Vince ti resort na kat nakunangarod ni Annabel at tuladan na daytoy. Iti may sangal daw, napanda Annabel ijay Vince Resort. Papagayam, denggan ti tuloy ta serya tayo itaalawas a napauluan. Aya, ken kinabaknang, dito'y drama tayo, ti masakbayan. Talaga pag-aayat mo dito a resort, best. Wait, best. Nagmayat ngamin dito eh. Sa bagay. Ken, ad-adda a pinapintas da daytoy a resort. Adda umasidag ka na ta. When garon? Ay na, best. Nagwapo si ka. Guard nga ta dayta? Wano, janitor. Si kamot, best. Anya agad wano janitor. Amangan mo't no iso ti owner daytoy a resort. Good morning. Welcome to Vince Resort. Good morning mo't kada kayo, sir. Kat pagyamanan mi, ti panang welcome you kada kami. At day may abisita tayo mangigmi. Sino dang ay, sir? Tsaka mo, Jack dinamag no niya tinaganda. Basta dua babae. Kat agpada da napintas. Oo. Amangan mat. No dagi jay ti ibagbagak ide nga imay. Siguro. Diyan may sa sophisticada. Idinto ta diyan may sa kat simple. Isudang agpaisaw, sir. Isuda ti kanayon agkuy-kuyaw nga umay ditoy. Diyan rod may sa tinakaagawi ti atensyon ko. Diyan sophisticada na pintas. Ay, kat, nakiam-am mo ka kumaakadakwada. Ito sumaro naman nga umay da. Sarabale, tagsubli namat siguro manan. Sigurado dayta, sir. Isu nga inton sumarunaw. Alistuan yaw ti makiam-am mo kadakwada. Mang Temyong, adon ti kabarbaro ang makita ijay Vince Resort. Ay kasta ka di, madam. When? Kada kayo. Kaslaawan mat malmal pasyo dito eh. Ay adumat madam. Hey, andiyan nga tano isara tayo pa'y tirisaut. Tapno na parpadas ti panagtrabaho, may. Anya? Angam sayang ti aldaw no maisara. Sayang ti kita, Mang Temyong. Ayun, madam. Ay naginad mo ti panagtrabaho no ado ti kanayo na tao. Siya na bali at bumawi tayo to. Inton manglukat tayo manay. Okay, sige. Agsara tayo pa'y nga rod iti talo a bulan. Ang ampartakan nyo ti agtrabaho, naskan anapimpintas ti resort ko. Ngam ti resort dayjay a Vince. Apay ka no a temporaryong agsara ti resort, kakatimyaw. Insingasing ko day takin ni madam. Tapno makapagtrabaho kami anaimbag. Sa bagay, husto mo't day nga insingasing mau. Wan, tanay. Kaya't naapartakan mi ti agtrabaho. Gam kasano nga raw. Kaado mo ti istorba. Saan mo't ngamin amap-map iti resort na. Kaya't nangarod nga artapan di resort akan ayo na papapanan me. Apay, napintas ka di launay day ja resort. Ay, launay Kasta aya. Wan, kasla paraiso si ka. Ay, nakapimpintas. Anya. Wan, kung nagtumat, anya ka ganya, patsindak ka dilatan. Ay, numapan kay jay, ay na. Hamangan no ibagham nga da kay jay, tangatang, anakalugan iti ulaw. Ay na, dinakbad paglulukwan. Kaputa sa anak ang makaruwar dito mansyon.
papalan na kitday. Nala, ag merienda kan. Tapno ituloy mo, ter aramidam. Ang mga makita na ka, di kadwam, katagriripay. Good morning, madam. Good morning too, sir. Pakaragsa kakti sa sarong karimanan dito resort. Kasla solo flight kay ta. Adda ka duwag, nga masadot aromar, adda ijay lugan. Kasta ka di? Aywan, siya gayam ni Vince. Mabalin ka di amaamuan ti madaydaya wanagan mo? Syakmat ni Annabel? Nice to meet you, Ma'am Annabelle. Kahit ulitek, very welcome kayo dito resort. Agyaman sir. O sige, panawan kayo pa. Enjoy the day. Thanks, sir. Husto ni Maricel. Iso ti akin ko kuha iti daytoy a resort. Kasla nabayagan kayo madam. Abay, adda ka di reklamo? Laglagi pam ang masusuwelduan kalaang, Mang Temyong. Awad, reklamok madam. Mas daawak lang aming kahit. Wana, tanaimasan mi tinagistorya iti akin ko kuha iti dayjay a resort. No kasta. Naamam mo mundakin ko kuha iti dayto a resort. Siyempre, alangan mat nga ibagak ang nagistorya kami. No di kam nagamam mo. Ay, ay, gabita man pa yan nakiinistorya kayo iti napaot. Saan nakadagas at tao, tapno saan ang makipagayam. Kaslasi ka, kayat kalatakad kadwa, nga uray nagalas, day ta itsuram. Anya? Katisumat, Mang Temyong. Ay, naalas ti itsurak? Ay, kabailak ng anusan ti ugali o madam. Magano siya klaang ti makaanuskin ka. Iso nga. Ayatan nakidi madam. Kayat mo ka diti masipat, Mang Temyong. Ay, ano day tati panagayat mo? Tisipat, madam? Ay, no. Awan ti sumgan adut-dut ko kan ka. Awan ti mariknak para kan ka. Aga madarik na kada kayo, madam. Mang Temyong! Ay, kuha. Ay, joke only. Ala, ag seatbelt kayon, madam. Tapno ag subli tayon, ikay mansound. Napilgayam tinagan di babae kanayon nga umay dito resort magigmi. Agpagayam kami. Ay kat arman yun, sir. Apay, anya pagkunkunam kanyak babaero? Katwan man. Anya? Kayat mo ka diti matungpa? Ay, kuha. Tapnad at dapay ang malupap tagong mo. Ay, isan, sir. Di pa'y awanan pagang sakno kasta. Ay, kasto lang arudan ti agong ko. Ay, adda ka no nabartag anak kaungat kanyak. Kahit dinanog na ti ropak. Daksang gasat, daytoy agong ko tinatamaan. Iswa kasto'y matayin. Anya ko matibibiyang ko iti si istorya. Apay damdamaga kaya. Idi ka ubing kuday jay, sir. Ibagbagak laeng tapno diyo ibaga kasto'y tinakayan nakak. Guwapo akmat kanu asigaw. Saan man na dati pagsaritaan ta? Jay kit di ibagbagakan ka babae. Siputan nyo na yung baga. Amangan no kakompetensya kiti negosyo. Kat umay lang agsisiim dito yung resort. Iso kanayon nga umay. Posible dahi tamang igme. Isong obserbaran nyo na yung bag. Narigat tibas tagtaliklatan ita apanawen.
Ada planok. Hanya ka di dayta, madam. Plano ka makigayam iti dayjay a Vince. Kat inton na dagkat kamin iti tunggal maysa. Ijayak ti panagsosyo ti negosyo mi. Anya? When, tauray nakapsot ti negosyo. Adda dagiti negosyo na abak-up ko. Kasi ka, adakan ka amin na pangadang, madam. Iso panunutin yun na imbag. Ala, ibagak to kada kayo. Inton makapagpanunutak ana imbag, Mang Temyong. Na, plano mo't ni madam ti makisusyo iti daya Vince. Asino day ta, Vince? Ay, di manakin kuko iti resort akanayo na pagpaspasyaran ba? Panagkunam ka day, kat posible day ta mapasamak. No umanugod ni Vince ay ka mapasamak day ta. Na, saan nga taga isarsarak ni Madam tinigosyo na? No agpada da, ti pagsayaatan da adwa, ti panunutan da. Ay sa mo siguraw. Iso akin no nakidi madam, panunutan na pa'y anaimbag ti amin. Sakbay nga ijaya na kin ni Vince, ti panagsusyuda. Amok anaunag manan ti pampanunutan, best. Iso nga inayaban nakmanan dito'y bar. Diyak nga rod makapagdesisyon ana imbag. Apay ka di. Uray anyo ti pamayak. Nakapsot lata ti resort ko. Diyak ka muna apay. Siguro, jay lokasyon na. Wano, talaga asaan ang makaiayo ti resort. Ha? One best. Iso a plano ko mati makisosyo ka ni Vince. Tapa nagkita kat napigsa ti resort na. Anya? One best. Iso at damagan ka matkuman anya ti may bagang. Tano at dadamang temyong kan nanainday. Kunada asa anak ka nung agdarasudos. Ngamin, kwarta ti agandar iti daytoy aplan panuag. Para kanya, husto da, best. Saan mo pa'y unay nga amon ni Vince? Amon kumapay anaimbang, sakbay nga agtalit ka kenkwana. Agyaman na, best. Uray kas kasano? Nalawlawagan ti panunot ko. One best, sana panangupay dayto kenka. Jakmat kaya't amayaw awan ka. Iso asapay kumata denggem dagiti singasing mi. Amom mang igme, maragsakanak, kaputan nasingid kamin ka ni Annabel. Kahit anya nga ti plano yaw, sir. Arman nyo ka din. Kasla ka la teenager, dahil tala aram-aram ti sangkaibagam. Anya nga ron nga, sir. Mangisad kamot, sakmat na tanto min inom. Sika mismo ti nakaibaga abak nang rayjay. Isa planok ti makisosyo ken kuwanay ti negosyo. Anya? Apay. Awan ka di ti bilib mo kanya. Panagkunam ka di kat jak kabaalan nga aramidan na ita. Ay, dakal ti pamatek, akabaalan nyo na ita, sir. Kada kayo, doan niya ti amuyo apagsayaatan yaw. Di isaw ti aramidan yaw. Temyaw, kanayon mo tan arumwar ni Madam. Ayun nga raod. Di na pa'y ibagano na duma ti papanan na. Ay, ijay siguro ayan ni Vince, Ay na, madanaga nakparakan kwa na. Ay mga nos asikasundan di pa nagsusyuda iti dayja, Vince. Day tangarod kat. Uray kumaano, ibaga na magtapno amuta. Yak nga rod matsyempuan, tadamagag ko ba? Jay kumamayat timod na. Tapno dinak manen ungtan. Huwag nga rod, damagag tumutlaang kan kuan at may papan iti dayta. Ay na, uray kaskasano.
Jakmot kayat ang maisagmak ni Madam Annabel. Napatag kanya ko ni Madam. Agyaman na Annabel. Gapata kayat nakagbali na gayon. Awan ti makita ka parikot iti dayta? Iso nga apay kit din asaan? Agyaman manan. Agyaman akmat. Gapo ta nagbalin agayam ko ti akin kukwa iti paborito a resort. Agasam ta paboritong paigayam ti resort ko. Juan, Vince. Iso nga ijay ti pasaray papanak. Mabang-aran nga mintiriknak. Tunggal adak ija resort mo. Agyaman no makatulong ti resort ko ken ka. Kung kayam. Madamag ko man lahat. Tiyan niya. Kanayon ka ngamin iji resort. Ngem, kasla di driver mo, ano di gayi mo, mati kanayon na kakuyog mo. Juan, Vince. Gaputawan matkabsat ko. Kan, awanan dagiti dadakkel ko. Gaputa naggidanda apim musay. Ha? When Vince, na-aksidente da, idi mapanda ko maitimay sa a business trip. Daksang gasat, tadida nakalasat. Oh, maladingitan ak iti dayta anamwa ka na, Bel. It's okay. Nabayagan anaklon ko ti amin. Nulang da ma, panagriknak kat boring ti biyak ko. No awan dagiti katulong ko. Diya kamuan. Sana bale, tada kami agayem mo. Saan da ka abaybayan? Agyaman ako, Nay. Vince. Oh, inuman tan tin-order ta. Inumoy mo na ita Diyos mo, tayo magmatan ti beer ko. Okay. Ay, Madam, nasingid kayo magayaman kin ni Vince iti tunggal may siya. When, agayam kamin, ngam di kay madanagan mang temyong. Husto, dagit imbag-bagayo kanyak. Nasken, amaam-amok pa'y anaimbag daya at tao. Ay, agyamanak Gapo ta ipang pangagyaw, dagiti ibagbagami kada kaya. Ngam, di ka kumaaglab-labas, mang temyong. Kasano ajak aglablabas, Madam? Kasla nalalaing ka ngamin ngam iti siyak no daduma. Kapudno, mate. Temyong? Ay, mang temyong? Mang rugi ka kadimanan? Jokulay. Alakit din, paandar mo ti kotse. Kaya't kung tagsubli, ija mansyon. Panagkunak, nan-anayan ti kinasingad mi ka ni Vince iti tunggal maysa. Madlaw ko nga road best. Kanayon kayo nga agkuyog. Di nakpain ay ayaban no daduma. Pasensya kan ha, best. Ang mumat nga da plano. Wan best, maawatan ka. Ngamjay kanayon ko nga ibagakan ka. Agan-anad ka. Wan best, katagyaman ak. Sapay ko mga rod, tabaligi da ito'y aplano. Agbaligi ka, best. No pagimbagan ti adda iti panunot mo. Sa bagay, Sapay la kumaan. Tasaan laang a negosyo ti ma-develop. Wan, best. Sapay la kuma. Taagin na si dagday tapuso yung ado. Mangigme, agbagay kami nga taka ni Annabel? Uwan, sir. Agbagay kayo launay. Apay, agayan ayat kayo kadain. Saan pa Ang nasingad kami matan iti tunggal maysa. Kahit anya nga iti plano yu itasar. Planok nga arman ni Annabel.
Anyapay dagiti sumaruno a mapasamag. Papagayam, di uliwayan na denggan. Tituloy teserya tayo itaalawas a napauluan. Ayat ken kinabaknang. Dito'y drama tayo. Di masakbayan. Insurat para iti radyo ni Ernalyn Liwan. Kaniti direksyon, Virgie Paclay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Joffer Anas Basit. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 kanda ito ng estasyon. Agyaman kami itingkay panang tarabay. Di Masakbayan. Di napalabas, umapal ni Annabel iti Vince Resort. Gapu tanapintas ken napigsa daytoy. Idinto tanakapsot ti resort na. Gapu iti dayta, napanunot na ti makisosyo ken ni Vince. Di na ammo nga isumat ti plano ni Vince nga aramidan. Papagayam, denggen ti tuloy ti serya tayo itaalawas a napauluan. Ayat ken kinabaknang. Dito'y drama tayo, ti masakbayan. Agbagay kami nga ta ni Annabel. Uwan, sir. Agbagay kayo launay. Apay, agayan ayat kayo kadain. Saan pa eh? Ha? Ngam nasingad kami matan iti tunggal maysa. Kahit anya nga iti plano yu ita, sir. Planok nga armen ni Annabel. Ang ay ayat niyo kadine Annabel, sir. Bay ampay na ta ayat-ayat. Ah, Tinapatay. Aklonan na ti panagayat ko. anya? Wen, mangigme. Kat ijayak adagos ti panagkasarmi. Tapno agtipon ti sanikwami kat adda abumaknangak. Anya? Apa kita anak? Di na kon kontraan. Tainton ad-addan abumaknangak. Nayunak ti sweldom tapno awan met makunkunam. Pangipananda nga ta kadagita adingwan. Nakadadumat. Hindiya ka mo, madam. Saan mo't ngayon bagaji driver? Linabsan na talang. Anya? Wan mo't, madam. Imbagayo ko maakayat yung amamuan, Tapno pinasardeng tapay tilugan. Dinamag to. Lakian ka talaga. Awan pa'y mat si seryoso nga makasarsarita. Ha? Seryoso ak madagasarsarita, madam? Di nakpagpungtutan, Joven. Awan lang arudan ni Temyong apiloso po. Siga man ang tinaisukat. Ay, pasensya kayo na, madam. Masikura anak ngamin. No sa nakagkatawa iti may isang aldaw. Denggam ti ibagak, Joven. Ah, No adda man ang timangilabas iti adu adingwan ditoy. Damagam adagos no sa dino ti pangipananda. Kan no asino ti akin kuko. Pingam, apay ngay mo't, madam. Basta tong palam ti bilin ko. Uwan madam. Mabalin ka di amamuan, no apay. Sana bali tasan kumot nga ibagbagay iti sa bali at tao. Kunak man no lalaki ti riknam, Joven. Apay nga rod at chismosa ka. Sana ka chismosa, madam. Kaya't ko lang amamuan, no apay. Basta, Joven, maamwam to matla. Tawan mo tam tinaglabas, sipod na udya panagsarita mi ka ni Marcial. Ay, un nga agpaisaw, sir. Kumusta mat nga taday jayan? Diyan ka mo. Nabayag nga roda na saan kami nagkita. Sa bagay, nasaya at mat siguro ti kasasaad na. Ang mga nunadurasan ti farm na. Siguro. Wan siguro. Taadumat edi dagiti dingwan na. Wani nga ron. Sa bali mo ti pagisman na dya tao.
talon kas kada agaywan kada iti dinguwen. Wan nga raw, sir. Isuan na lawa ti Animal Farm na. Annabel, espesyal na ito panag-dinner ta. Isa pinaisagana kiti gayam ko nga kinkukway ti dito a class a restaurant. Vince, Ngam sakbay ti amin. Kayat ko nga awatem na ito'y simple asagot ko kin ka. nginginaan a bracelet. Wen, sapay ko man, ta magustuhan na ito'y asagot ko. Magustuha ka talaga, Vince. Ngamin, dahil ti pag-aayat ko. Ang nanginaunay dahito eh. Di mo panunutan na ita. Ngamin, uray kang ginaan na banag, ipaahi ko kin ka. Wen, gapot ta espesyal ka para kanya. At na isang sangayan a lugar mo diti puso ko. Vince, Ay ayaten ka unay. Kahit sapay ko ma. Tadi mo ibaga agun dawayak ti kinasingad tayo ti tunggal maysa. Sapay ko ma, maayat nakmat. Vince, saan asinsinan dahito abanag? Isa pa nga asim. Ikanak kuma itinaan-anay apanawan. Tapno panunutak dayta abanag. Madam Annabel, panagkunak katagdatdaton kada kayo ni Sir Vince. Jack ilibak dayta, nana? No siyak lamay sa, awan ti dakas na, gaputag pada kayo nga awanan asawa. Mayat pa yan ti pagsapulan niyo. Iso nga awanan ti tubang no kayat yun ti maadaan iti bukod jo a pamilya. Nana Helen? Angam dagita abanag kat saan arumbang akadengan iti dinarasan. Nasken a pagpanunutan a naimbag, tapno awan to ti pagbabaw yamin ton masungad nga aldaw. Wan, nana? Kat agyaman na kiti panangisakit yo kanyak. Napatag kayo kanyak, madam. Gaputa sipod ubing kayo. Ada akon dito'y mansyon. Iso akasla anak kayon. Agyamanak no kasta, nana? Nana Helen, talaga ka di akas dyan ni Madam Annabel? Anya akas jay na, Juben. Jay, kasla sana mawawatan ti ugali na, Nana. Huwag, Juben. Iso amarwam kan, itikas jay nga ugali na. Isumat lagayam anasingpot no daduma. Ay ngam, natangsit no daduma. Ay na, an-anusam ko man, Juben. Gapula ang siguro taawanan dagiti dadakkel na. Sabagay Wun siguro, Nana. Dumtang tumot siguro ti panawon. Asumingpot ni Madam Annabel. Nagasat kayo, sir. Gaputan na pardas ti panagduras ti farm yaw. Kastamot ti Animal Farm yaw. Wan nga rod, Nana Loling. Babaan iti tulong dagiti trabahador. Kat pagyamanan tayo dahita iti namarso. Ay na, progreso ti panagbiagyo, sir. Gaputa amuyo asalimot-mutan dagiti saniko nga imbati dagiti dadakkel yaw. Wan, Nana. Talaga nga inkarigatak apadurasan. Tapno saan amapukaw. Dahito ilaang ti pakalaglagipak kadakwada. Ay katwan sir. Nanakam ka nga anak. Iso adi na kabinaybayan ti Diyos. Kahit kumusta ngay gayam ti organic farm mo, sir. Ado ka din tinaimula. Wen, Nana, napaduras dagiti hardinero tayo. Gaputan alibtak dang agtrabaho. Ado pa yun mayo amang kita iti organic farm tayo. Kasta ka day, sir. Wen, Nana, ket no ado ti imay akamang ti departamento iti agrikultura. Imay da impakita dagiti produkto tayo kadagiti kabarbaro nga espesyalista. Iti organiko a produkto dito'y ili tayo.
Kasta ka day, sir. Wen nana. Saan gayam asinsinan ti farm yo, sir? Kahit dagiti ngay dingwin yaw, napaaduyo ka dain. Ay ket adun Adun tinala ko nana. Ngem gimatang kami manan iti taripatuan tayo. Tapno adda manen ti mailako tayo. Ay na. Nakaayayat abuy-buyaan dagiti bulos a baka. Kastamot dagiti kaldeng. Ayun gayam, napanak ijay poultry farm yo din na minsan. Nagpidot ako na iti itlog, sir. Ay katuan anana. Libre ti itlog ijay. Ay ngam ne. Agan anad kayo kuma iti papanyo ijay. Un, sir, di nakpakadanagan. Among Joven? Kasla agayatak matan ka ni Vince. Ikut. Adda kada kayo daytan madam. Adalin nyo anay bagtirik nayo. Jack nga rod maawatan tirik na, Joven. Anya ti makunam? Song batak nga ta? Ay, da kayo na ti mangedeng iti dayta madam. Narigatan no inakman kayo. Gaputasan ko matarik na tirik nayo. Wen matkit di? Maamakak ngamin. Amangan no pasakitan naklaan. Saan mo't siguro? No talagang agayat kan ka ni Vince, madam. Una yan ti kastoy. No kasta mariribukan ka pa'y laang. Di ka pa'y agdesisyon, madam. Agyamanak. Kasi ka, awan ka diti planom a makiayan-ayat? Ha? Awan pa'y, madam. Sanak pa'y anak ka move on iti panangisi na kanyak ti girlfriend ko. Ha? Anya girlfriend? Un, madam. Nadanak iti girlfriend. Ngam, impagarup ko ano na pudno ti panagayad na kanyak. Ay ngam, ubaw mo't gayam. Wala. Saan ang aday ta ti pagsaritaan ta, Joven? Amangan, no ad-adda ang masakitan, tirik nam. Mangigmi, makamo ka palang iti resort. Ha? Papanan nyo ka day, sir. Inakman pasyaran ni Marshall. Ha? Katuan sir. Inak kumustahan. Kan inak kita no napintasan ti farm na. Tano napintasan? Ipasyar kon to ijay ni Annabel. Ha? Alawan, sir. Di yung pakadanagan ti resort. Saan may abay-bayan? Sa bagay, agtalaga kada kayo. Kan may lang aldaw nga awanak. No namang biro kanyak, ibagayo nga adda akton dito inton bigat. Wen, sir. Ne, jak ni nam na mati papasyar mo Vince. Apay, saan ka dia welcome dito farm mo, Marshall? Saan mat nga iti kasta? Nabayag ngaminan jay na udi nga ipapasyar mo kay. Busy ak anang papintas iti resort ko. No kasta, impamaysam ti atensyon mo iti resort mo. Wen, Marshall, iso ti pangalala kay ti dakkal ngen kam. Iso nga ita, dakkal mo na natin mapaspastrek na. Nasaya at ano kasta? Wen gayam, ninayunam mo't gayaman, di tarakan mo ading wen. Wen Vince, gaputa day tamat ti isem ko. Iso nga inkarigatak tinang bangon iti farm ko. Wala? No siya, nalatak itan jay resort ko. Ado akanayon ti tao. Maragsakan akparaken ka, Vince. Sapay ko mataag tultuloy ti panagdoras ti panagbiag mo. Bak nangak matita na. Milyonaryo akon. Wen Vince. Kat sapay la ko ma. Tamanayunan ti kinabaknang mo. Unak nalipatan na kanday jay Avin, sir. Saan na loling? Napanunot na matibi masyar. Un nga rod, sir.
Ngam kasla sa baliitan ti ugali na. Wen nga rod, nana. Ultimo pa nagsasauna. Madlaw aparam magitan. Masapul aya nga ibaga na ang milyonaryo itan. Wen nga rod, nana. Di na mo a bilyonaryo kayo akasarsaritan na, sir. Ala, bayan yun, nana. Amangan no isumatayan tiragsak na. Basta inton umay ditoy, pakitaan nyo latan iti nasayaan. Di yun kontraan, no nyaman ti ibagbaga na maipapan iti kinatao na. Apay, sir. Agsubli ka di manan. Uwen, nana, day tamat tinakuna na kanyak. Bak nang lakit titigay mo nga akin kukwa iti day ti a farm. Ado dagiti dingwan na. Ken, nalawa pa iti organic farm na. Wan, Annabel. Pinaturas na gayam ti farm na. Nukas na. Am-amom ti akin kukwa iti daytoy. Wan, gayam ko Seafood High School kami. Kasta ka di? Basit pa ito ide. Ngamita, pinaduras na gayam. Talaga kasta? Agduduma tayo iti wagas. Mangin me, talaga nga umayayon kanyak ti panawan. Ha? Apay ka day, sir. Nadagkat pa lang kanyak ni Marshall. Isa pa nagkunak. Gundaway kunda ito eh. Tap numakisin nga dakin ko na. Kat ininot nga ay aywag. Tamakis sosyo ak iti farm na. Anya? Nay, kunak man no ni Madam Annabel ti kayat yu akasosyaw. Kadwada ah. Tano makisosyo ak kadakwada adwa. Ad-adan abumaknangak. Anya? Ay, di yu paggida ng dagiti plano yaw, sir. Amang ano marigatan kayo matlaeng. Agtalik ka kanyak mang igme. Di mo amo ti kabalak nga ramiden. Isong agtal na ka lang. Agyaman gapot ta welcome kami latangom umay dito farm niyo, Marshall. Awan dakes na umay kayo, Annabel. Di uray inal daw kayo nga umay. Agyaman akmanen, Marshall. Talaga ngamin anaasamak nga agpasyar. Ngamin, dahito iti makaagas iti stress ko. Ha? When, Marshall, talaga ngamin ang mais-stressak. Apay, adda ka di parikot mo? Malidayanak. Gapo iti kaawan dagiti dadakkel ko. Naggid na daapi musay, gapo iti maysa nga aksidente. Nilola kitang tikat kadwak. Nga masakit mat. Kat inton isublinan ti bulod na abiyag. Agmay maysa akton. Maladingita na kiti dayta akasasaad mo, Annabel. Ngamnam na maam. Aramidak ti amin nakabalak. Tapno makatulong amang linglingay kan ka. Agyaman ak, Marshall. Gaputanam amo ka. Kat may saka anasaya at apagayam. Awan na nyaman na. Nakasaganak adumngag no addaman parikot mo. Di ka agpangado amang iba ka kanyak. Bareng makatulungak. Apay ka day, sir. Kasla mariribukan kayo unay ah. Di nakmanon pagpungtutan mang igme. Nay, awan pa'y matimbag-bagak nga magpungtot kayo matin adagaws. Wisita ka. Sir, anya ka diti parikot yu aya. Mariribo ka nak nga ron. Apay nga taadyak maawagan niya, Annabel. Ha?
Amangan mo't no kanayo nan ijayan ni Marshall. Ay, nalabit akasta, sir. Anya? Anya pa'y dagiti sumaruno ang mapasamag. Papagayam, di uliwayan na denggan. Tituloy teserya tayo itaalawas ang napauluan. Ayat, ken kinabaknang. Dito'y drama tayo. Ti masakbayan. Insurat para radyo ni Ernalyn Liwan. Ganiti direksyon, Virgie Paclay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Joffer Anas Basit. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Kanda ito'y nga stasyon. Agyaman kami, itingkay panang tarabay. Ti Masakbayan. Ti napalabas, nagdaton ni Vince kan ni Annabel. Tapno nalaklaka nga iwayat na ti plano na. Ngam saan pa'y asinumbatan ti balasang. Nalagipmat ni Vince ni Marshall, iso a pinasyar na daytoy. Kanayon da nga rod amapan ka ni Annabel ijay farm ni Marshall. Aging nga nagbalin na singed na Marshall kan Annabel. Iti may sangal daw, agparikot ni Vince. Papagayam, denggan tituloy ti serya tayo itaalawas ang napauluan. Ayat, ken kinabaknang. Dito'y drama tayo, ti masakbayan mo. Apay ka day, sir. Kasla mariribukan kayo unay, Di nakmarin pagpungtutan mang igme. Nay, awan pa'y imbagbaga nga magpungtot kayo matanadagaw, sir. Mabuisit ka. Apay, anya ka diti parikot yaw. Mariribukan ak nga ron. Apay nga taadyak maawagan niya Annabel. Amangan mo't no kanayo nan ijayan ni Marshall. Nalabit akasta, sir. Anya? Tinasayaat. Sarungkaran yaw ije mansunda. Tapno maamuan yun no apay. Tapno saan kayo lang agpampanunaw. No apay adi mo maawagan. Nasayat mo tanadanon ka dito yung mansyon nyo, Annabel. Pasensya ka, may mayaklatan. Di kamit ngaminan mapan ije resort. Kan di mo sungsungbatan nagtiawag ko. Pasensya ka na. Adala ngamin nakakumikumag. Kasta ka ni? Wan. Kan maysa? Ijay farm ni Marshall tinapnapan na kadagiti naglabas nga aldaw. Mabangaran ngamin tiriknak. Tunggal mapanak ijay. No kasta, nasingid kayo ni titunggal maysa? Wan means, gaputan na singpat ni Marshall. Oo, gayam. Kaya't ko amaamuan. Noon niya di pangadang mo iti idat-daton ko. Vince? Ha, Annabel? Lading itak. Ngamang sapol kalaangan iti sabali nga ayatam. Ngam sapal ako ma. Taag talin na adlat ta ti panagpagayam ta. Anya? Sapay ko ma tamaawatan nak, Vince. Apay, awan ka dia pulos ti mariknam apa nagayat kanyak? Lading itak. Ngam dayta ti agpayso. Ne, apay Annabel, kasla nakalidliday ka manan. Naksayang ti stress ko. Gaputa makitak nga ininot a pumiksa ti resort ko. Iso adya ko nin tuloy ti nakisosyo ka ni Vince. Ang amit ha? Maladingitan na kiti makitkitak a sitwasyon ni Lola. Annabel, adda nga dati dumteng a panagladingit tayo iti panagbiag tayo. Ngamnaskan kumasaganaan tayo ti amin. Tapno nakasagana tayo matamang sango iti anyaman a mapasamak. Marshall. Saan tayo atangal ti biag tayo, Annabel? Iso ano anyaman ti mapasamak kini Lolam? Aklonam ti amin.
Nadagsinitirik na. Ngam awan, ti maaramidan tayo. Wen Marshall, kat agyaman ak unay. Isip ti kastoy. Nanay. Ay, apay ngay akinugtaran yung matanday tatakuray, sir. Kitaan nyo man, dadadalan. Agyaman ka, taday tatakori tinagdasala kiti pungtot ko. Kaya't mo kadi atarupam ti kugtarak ha, tapos nakarkaron nga glupap tagong mo. Anyan na ito'y nga amaw. Talaga nagalas ti ugali na. Ay, sir. Anya ka di manan ti parikot yu ay Pinaaynak ni Annabel. Katjak maaklon day ta. Anya? Wan, anya launa ti din a pangayatan kanya kaya. Saan tayo nga mo, sir? Ni Ma'am Annabel ti makasungbat iti dayta. Anya? Wen, sir. Ang ambay anyaw, sir. No di na kayo kayat, talaga kasta. Jak maaklon day to'y mangit me. Siya kabak nang pinaay na. Jak itulok. Apay kano akas taon ay tipungtot ni Sir Itay. Igmay. Ay, kahit nasakit tinakam na Tapay kanaw. Saan gayam nga inaklon ni Ma'am Annabel ti panagayat na? Isumat lagayam Wen, bakit? Asino ba't nga mintimayat ken kwa na ngay? Kano nakapangpangas? Day tangarod kahit bakit. Ibagak kumakan kwa na day ta. Hangam sa anay. Ang mga nusyak pa yan, ti pagdasalan, ti pungtot na. Adda ibagak kada kayo, madam. Anya dayta, Joven? Amok nga min jay may sa trabahador ni Sir Vince. Katamuyo ka di. Kastaw na iti pananggura na kanukan ni Sir Marshall. Anya? Apay ka no? Ipagarup na kanu nga min ani Marshall ti makagapu. No apay adiyo inaklon ti panagayat na. Anya? Wen, madam. Taidi kanu na minsan. Tila nang idasdasalan na. Iti sakit tinakam na. Unay matanday dya at tao. Wen, madam. Iso anas ka na pakitaan nyo lakta iti nasayaat. Nga oray diyo ay ayateng. Wen, Joven? Kat agyamanak iti dayta nga impakaamom. Nanay Helen, kasla simbingpot ni Madam Annabel anyo. Nadlaw kumot nga rod dayta, Joven. Sapay kuma, tagtultuloy ti kinasingpot nan. Hun nga rod, taidikot, ay na, saan ang maawawatan ti ugali na? Kasta ayan, nana. Won, Joven, kasla inal daw a pagpupungtutan na ni Temyong. Naimbag at hanaanos ni Temyong. Tano sa bali laeng, ay na, ang mga no tinutupandan. Isumot lagayam anak ko na amis mo ni Madam. Ama ikaw iti kaawan ni Mang Temyong. Ay hun taisuti ka na yun akad kadwa na ide. Agam sa nabali. Agsublinto ka no ni Temyong inton malpas na ti asikaswan na ijay ilida. Amam Annabel, adan-adlaw ko kani Marshall iti naudi nga ipapantay di farm na. Anya dayta, Vince? Panagkunak, gusto ken ka. Anya? Wan, nadlaw ko nita. Gapota sa bali ti panang mingming na ken ka. Ti lamad-madlaw mo, Vince. Damagak man ken ka, Annabel. Adda ka di mat mariknam a panagayat ken kuana. Wano, iso ti makagapo, no apay adi naksungbatan. Ado pa'y tinaskan nga asikaswak. Iso nga awan panawin ko iti dayta abanag, Vince. Nano Helen, Juven, awanan ni Lola. Pinanawan na ko. Madam Annabel. Anya? Pinanawan na ko ni Lola.
sarbi ti amin. Awanan ti mangkita iti araramidak. Lola, apay a pinanawan nakmutan. Apay nga imbatin ako ngagmaymaysa. Madam, makapaladingit man ti amin. Masapul nga aklunan nyo. Nadano ng ti gundaway apan ang isubli na iti bulod na abiyag. Iso nga awan ti mabalin tayo. No di palubusan tayo asipupuso. Podno, tina ko na ni Nana Helen, madam. Aklunan tayo ti amin, ah. Tapno aginanan ni Lulam. Di nan marik na tirigat iti lubong ayan tayo. Joven. Saan abali, madam? Awan man dagiti dadakkel mo. Basta batan ni Lulam. Adda kami amang ipatpatagkan ka. Saan da ka abay-bayan? Madam, manungal dawon tinaglabas. Sipod na itabon ti bangkay, day di Lulam. Kat, kaslasaan kayo anang nangan anaimbag. Kaslaawan nga mintiganas ko amangan. Joven. Eh, pilitam ati mangan. Uray basit laang, madam. Tapno, saan kayo ako mapsot? Anyan, ti kastoy. Awan lang arudan, dagiti dadakkel ko. Sa ita, pinanawan nakmatan ni Lola. Ay, makapaliday nga agpaiso, madam. Ngamjay kanayon mi nga ibagakan ka. Nasken nga awatan tayo ti amin. Wan Joven, katagyaman ak. Gapot adda kayo akanayon amang liwliwa kanyak. Kastamat da Maricel, kan Marshall. Uwin nga rod, madam. Talaga na pudno da agagayom. Gapot imay da nakipag-Greek na. Idi oras ti panagladladingit yu. Ngam ni Sir Vince, kaslasan mo't ngayon may. Awan, Joven. Ay, Ada siguro nakakumikuman na. Naimbag man ta si Mort kakanyak dito'y farm, Annabel. Wan Marshall, barang mailiw-liwag ko tinalaos nga iliw ko kanilolak. Maawatak ti marikrik na mita. Talaga akas ta. Narigat ti mapukawan ni ti kamang ti pamilya. Awanan ni Lola. Agmay-may sa akon adamang. Iso akaslawanan ti serbi ti amin. Kaslawanan ti ganas kong agbyag. Gaputaawanan dagiti kamang ti pamilya. Talaga akas ta, Annabel. Saan analaka ti mangiliw-liwag iti sayom amarikrik na? Ngam saan ka kumaamapukawan iti namnama? Dumteng to ti panawan ang mailiw-liwag mo da kita. Sangwam da kita. Ket kuma, panagtalek mo iti namarso ti agbalin abalangat mo. Agyaman ak kadagita nga imbagam, Marshall. Wen Annabel, maawatak ti riknam, takas tamat ti naglabasak. Kasla narigat para kanyak ti mga klon, idi na aksidente mo't dagiti dadakkel ko. Ngam iti pa naglabas ti tawan. Ininot an aklon ko. Ket in kagumaak a pinasaya at ti panagbiag ko. Iso asapay ko ma. Takas takamat, Annabel. Marshall, sapay ko mata, mayat kay tinay tiyo singasing ko. Anya day ta, Vince? Agpadata nga adan negosyo. Ngam, nagdumalang no niya klase ti negosyo. Isa sapay ko mata, mayat kay tinay toy. Anyat kayat masawan? At the resort ko, adamat farm mo. Anya nga tano agsosyo ta. Anya? Juan Marshall, panagkunak, nasaya at tikas tuwing aramidin ta.
Pag tinulungan ta nga imaniharo ti negosyo ta, tapno na bibiit ti pan nakaduras na. Bayam Vince. Pagpampanunutak pa'y anaimbag day ta idijayam. Kasla damang burburibor iti panunot mo, sir. Pampanunutak nga rod ti jaya ni Vince kanyak, nana. Anya ka di da ita, sir. Naku, nana. Akayat na kano ti makisosyo kanyak iti negosyo. Anya? Uwan, nana. Kanayon na nga ibaga day ta kanyak. Ngam sa anak ang makapagdesisyon. Ay na, sir. No siyak lamay sa. Narigat day ta nga ibagbaga na. Nana? Hun, sir. Gaputakas lasaan mo't anasaya at ti ugali day di Sir Vince. Kan may sa. Mayatin ti negosyom. Dakkel ti mapaspastrek mo kadagiti lakom adingwen. Kastamot ti organic farm mo. Day tamat nga ron ti pampanunutag, nana. Iso sa anak ang makaikadang. Amangan mo't no sabali ti rantana. Iso akayat na ti makisosyoken ka. Wan nga rod, nana. Ala, agyaman ak iti pamagbagayo. Ngam ala, at dalataken ka amin apangedeng, sir. Ngam no ikonsiderayo ti opinyon ko, pagyamanak launay, tano siyak lamay sa. Uray di kan makisosyo, tapno awan ti rumso aparikot, iti masungad nga aldaw. Kasla kanayon anapudot ti ulo ni sir. Sigurado gaputa saan unay apagan ano ni Madam Annabel. Kinsan pa'y kano anang ngadang ni Marshall, no kayat nati makisosyo kan kuana. Agum tumat nga minday jay a Sir Vince. Adala nga ruden negosyo na, kaya't napakisosyuan amin a negosyo ti akin negosyo. Amumatan dagiti baknang no naduma. Saan da map-map nag iti kinabaknang da. Nagalas nga ramay. Ala, di kalatan agtagtagare inday. Ang mga numangag ni Sir Vince, kahit makapungtot manan kadata. Joven, sumurot kan kanyak ijay farm. Tapno makita mo ti kinapintas ti farm, tigayam ko. Saanan, madam? Dito yaklatan lugan. Urayon kayo dito. Umay kakit din. Saanan, madam? Iturog ko labiit. Napuyat ka ng pampanunot iti ex-girlfriend ko. Anya? Wan, madam. Sana bali. Sumurotak to intan sa marunong. O sige. Ang ano samti aguray ha? Amangan ngamin no maibayagak ijay. Wan, madam. Di ka madanagan. Adda kayo matkayam dito, Annabel. Adda ka dito'y, Vince. Anyapay dagiti sumaruno ang mapasamag. Papagayam, di uliwayan na dinggan. Tituloy te serya tayo itaalawas ang napauluan. Ayat kan kinabaknang. Dito'y drama tayo. Di masakbayan. Insurat para iti radyo ni Ernalyn Diwan. Kaniti direksyon, Virgie Paclay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Joffer Anas Basit. Isagsagot kada kayo, TMPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kanda ito'y nga stasyon. Agyaman kami, itingkay panang tarabay. Ti Masakbayan. Ti napalabas, pinaay ni Annabel ni Vince, banag ang nagsakitan unay tirik na ti baro. Impagarup na ani Marshall ti makagapo, nuapay asaan asinungbatan ti balasang. Gapu iti dayta, napanunot ni Vince, ti makisosyo kan ni Marshall iti negosyo. Iti may sangal daw, nagranada Annabel kan Vince, ijay farm ni Marshall. Papagayam,
Denggan tituloy ti serye tayo ita alawas na pauluhan. Ayat kan kinabaknang. Dito'y drama tayo, ti masakbayan. Juven, sumurot kan kanyak ije farm. Tapno makita mo ti kinapintas ti farm ti gayam ko. Saanon, madam? Dito yak lang ang lugan. Urayan ka dito. Umay kakit din. Saanon, madam? Iturog ko labiit. Napuyat ka ng pampanunod iti ex-girlfriend ko. Anya? Wan, madam. Sana bali. Sumurotak to. Intun sumarunaw. Sige. Ang ano sam ti aguray ha? Amangan ngamin no maibayagak ijay. Wan, madam. Di ka madanagan. Adda kayo matgayam dito, Annabel. Ah, Adda ka ditoy, Vince? Juan, adala ko maumay ko ibaga ka ni Marcial. Apag iso, adda kayo matgayam dito. Wan, kahit ko ngamin ti makalang abmanen iti pres ko nga angin. May bagay launay kan katisuot mo. Nakapimpintas ka launay. Agyamanak, Vince. O sige, panawan ka pa dito eh. Kaya't ko ti agrikos iti farm. Kaduan kan, Annabel. Saanan, Vince? Agyamanak langan? Sige, agbati kayon dito eh. wan, madam. Pimana ulatan. Talaga nagbaliw niya, Annabel. Sipod na amuna ni Marcial. Kaslalik-likan na kon. Imayag, taumay kumanan ijaya ti ibagbagakin ka, Marcial. Nasayaat mo timay ka. Gaputa kayat kamat ama kasarita, Vince. No kasta, nakaikad din ka? When Vince, iso apad padaanak ti umay mo. Okat, mayat ka kadit ising-asing ko? Mayat ngagpaiso ti singasing mo. Ngamsapay ko tamaawatan nak iti desisyon ko. Ha? Pasensya ka na. Uray saan tapay nga agkasosyo. Anya? When Vince, tapno maipamay sa tamadlaang ti imatang ta iti negosyo ta. Tanog sosyo ta. Amangan no jak madla masangot iti mulong iti resort. Marcial. Maapresyar ko ti ayat mo ang makisosyo kanyak. Ngamulitak, Vince. Amangan no jak madla kabailan. Sana bali. Tainton nakasagana ako na makisosyokan ka. Pakaamuan kanto. Talaga adinak ikaskaso dahil di ang Marcial Apay ka day, sir. Di nakit din kayat ti makisosyo kanyak. Saan ka no ang masapol? Kasta aya, sir. Kasta unay ti panangay ayok ken kuana. Yam talaga di na kayat. Aya. Panagkunak, sanak ngagbaligi iti planok. Sigurado nga awanan pagbaliwan ti pangedeng da dya tao. Aya. Kan adda na sakit tiriknakin ko na. Gaputa mariknak nga iso ti ayatan ni Annabel. Kasi tinaminsan, nadaron ko ni Annabel iti farm ni Marcial. Aya. Anay kao, sir. Sinipit nakmatan. Anya? Anay kao. Aya ka di pa isungbat mo kanyak, ha? Pasensya kayo, sir. Iti sumaro na anapudot ti ulo. Dinaksong-basongbatan iti baribar, ha? Amang ano jak makapagtepul kat anya pa iti aramidakan ka. Annabel, sapay ko matasan kang agpanunot iti sabali, iti dayto yung ipudnukan ka. Anya ka ti dayta, Marcial? Ti kinabayag ti kinasingid tayo ti tunggal maysa. Mariknak nga espesyal ti lugar mo iti pusok. Anya? Wen Annabel. Inot ang nagrusing ti panagayat ko kan ka. Pudno ka ti dagita nga ibagbagam, Marcial? Pudno. Talaga nga'y ayatan ka.
Katsapay ko mata ipaayan nakmat iti gundaway amang ipakita ti panagayat ko kan ka. Sige. Ikan na kitinaan-anay apanawan. Tapno panunutak anaimbag day ta abanag. Madam, pasensya ka kuman ano, tila madildilaw ko. Apay ka di. Kasla ka na yun gamin ti isa sarong karni Sir Marshall dito yung mansyon. Kuwanan na. Pasensya kan ano, tila ibagbagak, madam. Kinapudno na. Agar-aram ni Marshall. Iso ka na yun nga umay dito yung mansyon, nana. Ha? Ay na, siyak lamay sa. Kay kayat ko ni Sir Marshall para kada kayo. Gaputan na anos, kun ada na talgad apagsapulan na. Ha? Wun, madam, sigurado anaan-anos nga adayaw, ngam dayjay avens. Talaga ka di asahan nga agbali ti pangitay mo, Marshall? Pasensya kan, Vince. Ngam talaga aday jayan ti desisyon ko. Ha? Uwan, Vince. Gaputa amok amarigata nakto, inton makisosyo akan ka. Nang runa, tadayo ti ayan mo. Awan parikot iti dayta. Ada akmat no bilang? Anya nga iti Serbina ang makisosyo akan ka, no di ka mo't matulungan. Anya? Sapay ko ma, tamaawatan nak, Vince. No ngay ibagak agatangag ti uray kagudwa ti negosyam. Uray jay organic farm wala ang kuma. Ha? Nakarkaro ajak umanugot iti dayta. Gaputa dayta laang ti pakalaglagi pa kadagiti dadakkel ko. Inkarkarigatan da dayta nga impundar para kanyak. Iso anaskan nga aywanak mat. Anya? Pasensya ka na talaga, Vince. Ngam sapay ko ma. Tasaan aday ta ti makagapo, tapno umadayo ka kanyak. Roses and chocolates para kan ka, Annabel. Thank you, Marshall. Mayat na ito'y pinilim apangananta. Magusto aklaunay ti ambiance na. When, Marshall, napilik daytoy akla sa restaurant, gaputa kayat ko ang memorable daytoy akan ito. Annabel. Nakasaysayat ka unay kanyak, Marshall. Di ka nagbaliw. Sipod na amo ka. Aging gaita. Kat iti pa naglabas ti aldaw. Mariknak nga agayatak kan ka. Iso anak ko nak, akayat ko ang memorable dahito akan ito para kadata. Gaputay ta. Aklunak ti panagayat mo, Marshall. Agyaman ak unay, Annabel. Ikarik. Ayatan kan ipatag ka iti unos ti panagbiag ko. Kat saan kan tupulos apasakitan. Vince, sapay ko mata maawatan daytoy nga ibagakan ka. Anya ka di dayta, Annabel? May papanday toy. Iti saan ko apanangaklon iti panagayat mo. Sapay ko ma, tasaan ka agumurgura? Ha? When Vince, nangruna no ibagak manan, nga agpatingga talaang iti panagpagayam. Gapo tani Marshall, tinamagpitik iti pusok. Anya? No kasta, agayan ayat kayon ka ni Marshall. Jackie Libak, Vince. Katkidawag, asapay ko matadi ka gumurgura. Kan di ka kumamangriribok. Sige. Awan maramidak no talaga adinak ay ayatan. Agyamanak no kasta, Vince. Agyamanak no maawatan na. Masakit tinakam ko iti dahi dya, Marshall. Apay ka day, sir. Iso ti makagapuno apay adinak maayat ni Annabel. Anya? Gaputa agayan ayat dan adwa. Anya?
Ni Annabel ang mismo tinang ibaga kanyak. Ani Marshal ti kaayan-ayat na. Talaga akasta, sir. Talaga siguro nga awan ti marik na ni Madam Annabel panagayat kada kayo. Kan maysa, sana da kayo ti para iti tunggal maysa. Talaga kit dia peste iti biyag ko na dia, Marshal. No awan na dia tao, siya kumati inayat ni Annabel. Ha, sana nasaya at ti gumurgura, sir. Awatan niyo lang ngayon. At talaga, akasta ti ayat. No saan mo agasat, talaga asaan. Angam no talaga apara kada kayaw. Uray ilislisyam. Sumabat saba. Masigurado ka na sakit tinakam ni Vince. Gaputa si kati inayat ko. No kasta, nagaramkan ka? Wan, Marshal. Ngam awan apulos ti mariknakkan ko na apanagayat. Ngam adakan kuanan, nugumura kanyak. Maawatan naman siguro dahi ta, Annabel. Gaputan narigat mat apilitan ti bagi amang ayat, iti saan mo akayat. Day tangarod kat, Marshal. Sapay la kuma. Kadyak sayangan ti impaay mo, akan nito, Annabel. Talaga nga ayatan kan ipatag ka. Wan, Marshal. Aginayat, kan agpinatag ta. Kan saganaan ta ti masakbayan. Sir, asino ka di ti kain inawag yaw? Nagitibuyot ko, mangigmi. Anya? Apay, di ka mamati akabaalak nga aramidan ti imbagak. Sir, kunak man no ay ayatan yaw ni Ma'am Annabel. Isu nga rod binilin ko nagitibuyot ko amang dukot ken ko ana, tapno idatagda kanyak. Ha? Ay, sir, hindi yun patuluyan dahi ta plano yaw. Agbasbasol kayo lang. Di na kontraan no di mo kaya tapaltugak na itamuging mo. Anya? Ay, sana, sir. Ngamti kunak laang. Sige, ibaga mo no anya ti kayat mo ng ibaga. Ay, kuha, sir. Ipaayaw ti waya-waya ni Ma'am Annabel. No ay ayatan niyaw. Tapno agragsak mat. Saan matlaang anaragsak ti relasyon yun to adwa. No ipilit yaw ti bagiyo ken kuana. Tatinapod no apanagayat. Kat saan laeng at ibukod na apagragsakan ti pampanunutan na. No di kahit nakasagana nga agsakripisyaw. Nalpaskan? Ibagak metken ka. Asino ka kumaamang isuro kanyak, ha? Awanin makalapad kanyak. No anya ti kayat ko, iso ti masurot. Jak nagunod ti kinabaknang na. Sa ita, jak manin magunod ti panagayat na. Anya? Ay na, ay denggan na kumamat sir. Saan ada kayaw tinaikari iti tunggal maysa? No di kat isuda adwa. Madam, saan kayo kumapay arom-romwar? Apay ka di, Joven. Paumay ka no itan, tay am-am mo ka trabahador ni Sir Vince. Adda ka no umay na ibaga ka na kayong. Anya? Anya ka no tibaga na? Basta napatagabanag ka no, madam. Isasapay ko mataurayon yung. Sige. Sana bale, tawan ti aramida kita nga aldaw. Rikusak lang ti resort. Tainak kitaan no at dapay dagitinaskan ang maaramid. Uy, sige nga rod, madam. Agyaman nak, gaputa inuray nak, Madam Annabel. Tata, da kayo ka diti ibagbagan ni Juven, agayam na? Wen, siyak ni Igme. May saak at trabahador ijay Vince Resort. Pakaidayawak ti makamam mo kada kayo, tata. Anya ka diti gagarayo? Saan arumba nga agbutang kakanyak, madam?
Gaputa sakit ka. Isu nga imayak. Taumay ko ibaga ti plano ti amok. Katsapay kuma, tanam na maagmat ti siguridad kaw iti daytoy nga idanon kaw. Anya ti kayat yu asawan, tata? Madam, agan-anad kayo kuma. Gaputa plano na kayo nga ipadukaw kadagiti binilin na atatao na. Anya? Wen, madam. Talaga day tati plano na. Gaputa na amuan na nga agayan ayat kayaw kan ni Sir Marshall. Idi pay lang amen nga agayat kada kayaw. Kayat na launay nga agasawa kayaw. Tapno agtipaw ti kinabak ng yaw. Kunak tupay kada. Adda saan anasaya at aplano day siya a Vince. Agyaman na kiti day tang indano nyo, tata. Katnamnamaan nyo. Saan kayo apulos amaan ano? Awan to ti makaamu nga indanon nyo kanyak dayta abanag. Marshall, masapul nga gan-anad ta. Nakasaok ti may sa atrabahador ni Vince. Kat plano na kano apadukot. Anya? Dayta ti pudno. Dakas at talaga daya a tao. Pudno ti kanayon nga ibaga kanyak ni Mang Temyong. Adda sa bali aranta ni Vince iti pan nakisingad na kanyak. Anyan daya, Vince. Impagarap ko no napudno agayam. Ngam saan mat gayam. Wen nga rod, iso amasapol nga agridam ta. Ti trabahador na amis mo tinangibaga, asa bali ti ugali daya a Vince. Kunaklakit din no napudno agayam. Saan mat gayam? Wen, Annabel. Ngam no pa'y kastang. Saan aday ta kumatimang dadael ka tata? Agtalinaed talat ta akalmado. Tapno maprotektaran ta ti bagita. Talaga gayam ang dogs da ya Vince, madam. Wen nga rod, panagkunak. Nagbalatag kanyak ti plan-planwak ijay Vince Resort. Pagkunaan nyo mo, madam. Kanayon ko idi atuladen ti resort. Gapo iti apal ko. Inarapaap ko pa iti makisosyo kan kuana. Ngam jak nagbaligi. Madam. Ngam ita, maamiris kon ti amin. No ikumparak ti ayat kan kinabaknang. Natimtimbang gayam ti ayat, Joven. Pudno, madam. Natimtimbang ti ayat, kunak. Gaputano kinabaknang ti ipangpangruna, nga awan ti ragsak iti kaunggan. Awan mo't lang, Sir Serbina. Idinto tano adda ayat. Nawaya ka ang makapagtrabaho. Tapno magunod mo ti kalkalikagumam a kinabaknang. Pudno launay, madam. Papanan niyo ka day, sir. Awan bibiyang mo, Mang Igme. Anya? Isumat. Di mo matlaan mo ti mapaspasamak. Ay na, isu nga rod adamdamag, tadyak amaw. Anya? Katuan mat. Ada pa panak. Di ka disturbo. Kendi mo latan sa sawon iti sabali. Ewan, sir. Sa dino ngamin ayati papananyaw. Umadanin, Mang Igme. Umadanin. Umadanin ti anya, sir. Umadanin ti panang tagikwak ni Annabel. Rogyanan dagiti buyot ko tagtignay. Anya? Anya pa'y dagiti sumaruno ang mapasamag. Papagayam, di uliwayan na denggen, ti paggibusan, ti seryetayo itaalawas ang napauluan. Ayat, kan kinabaknang, dito'y drama tayo, ti masakbayan. Insurat para itiradyo ni Ernaline Liwan. Kaniti direksyon, Virgie Paclay. Musika, Dante Martinez. Computer Recording Technician, Joffer Anas Basit. Isagsagot kada kayo
ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 kanday toy nga stasyon. Agyaman kami iti ingkay Panang Tarabay. Ti Masakbayan. Ket ita papagayam, isagot mi kada kayo ti paggibusan ti serye tayo ita alawas a napauluan. Ayat ken kinabaknang dito'y drama tayo ti Masakbayan. Papananyo ka day, sir. Awaran bibiyang mo. Anya, Isumat. Di mo matlaan mo ti mapaspasama. isu nga rod adamdamagak, tadyak amaw. Anya? Katun mat, Ada pa panak, di ka mang taktak. Kan di mo latan sasawon iti sabani. uwan sir. Ang sa dinong amin ayati papananyaw. Umadanin, mangit me. Umadanin. Aha, umadanin ti anya. Umadanin ti panang tagikwak kan ni Annabel. Rogyanan nagiti buyot ko tagtignay. Anya? Wan mangig me. Sigurado nga agbaligi nagiti buyot ko. Kat agsangit mo tan iti dara da diya marsyal. Ay, pangasiyaw, sir. Agpanunot kayo kuma, iti maminribaw. Sakbay nga ituloy yu ti plano yaw. Di yu kumapaturayan ti gura, iti kaunggan yaw. Tapno saan kayo ang makabasaw? Awaran ti makalapad kanyak. Kukwak mo tan ita ti kanito. Nakaplano aminan para iti umadanin akalay sata, Annabel. Wen nga rod, Marshal. Katsapay la kuma, taawan to ti agbalin aparikot. Awan mo't siguro, Annabel. Awan mo't ti ammo ta adakas iti relasyon ta. Iso anaan nayas mo't siguro ti amin. Sapay la kuma, Nay, nagunagday ta na naay mo? Pampanunutak ngamin ni Vince. Adda amak ko. Amang ano niya ti plan-planwan na. Sapay la ko ma. Tanalaw-lawagan di panunot na. Ket naawat nanti amin. Tapno saanan nga agpanunot iti saan anasayaan. Buisit kit diti kastoy. Awan pa serserbiyo akatultulag. Bay! Nay, apay, sir. Napudot man ang ti ulo yaw. Saan arag baligi nagiti tao ka nang kidnap ka ni Annabel? Sinalbag na gidya sa tao. Saan ngamin akas karina ti kayat yu ang mapasamak, sir? Bayan yung aminan. Saan kayo nga agbalin a kriminal? Dakasak no dakasak. Tinapatag. Magunod ko amin na kayat ko. Ti ayat kan kinabak ng akal kalikagumak. Sir. Saan ang maiparbang dayta kunak manan? Di ka nagsayang iti panawan namang kontra kanyak. Gaputa uray anya ti ibagbagam. Desidido akon iti kayat ko ang mapasamak. Umadanin di pa nagkalay sa hayop ko ni Sir Marshal, Madam. Wen nga rod, Juven. Kastoy gayam tirik na. Aglalaok. Anya ka ditirik na ti danda ni maikasar, Madam. Naragsak. Gaputak ka maudyanan na. Agsimpa kayon iti ayatam. Angam, adalat talaok na apanagnervyos. Amangan nga minadarumswa aparikot. Awan mo't siguro, Madam. Sapay la kumatakas tangag paiso, Juven. Ay, siyak nga damot. Kaano ak amang asawa? Juven, asawaan da kanton no baliwam tigaraw mo. Ha? Agpakababae ka man ngamin. Sayang, ti kinapintas mo. Kinagwapo ko Madam. Juven, agpanunot ka anaimbag. Amangan no agbabawi kanto, inton mabakatan kan abalasan. Anya!
Anya ka diti ko na yung nga ibagayo, Madam Annabel. Kaya't kayo lang ang makalanglang amangan, Nana. Ha? Mas daw kayo siguro iti makitkita yu kanyak. Ang husto ti makitkita yu. Nagbalbaliw akon. Madam. Saan akon akas iti sigod, anala kang agpungtot. Iso ano adaman dagiti banag anak kasaktan terik nayo. Sapay lako mata mapakawandak. Ay na, awan ti sakit tinakam ko kada kayo, Madam. Amok magtanasinpot kayo. Sumrula ang tikinat ang sityo no daduma. Gaputaan mo nga apektado kayo iti naglablabasan nyo iti kalabas. Agyaman naklaunay, Nana. Tamaawatan dak. Kasapay lako ma. Taagtalinaad kayo dito mansyon. Nga oray anya pa'y ti mapaspasamak. Wen, Madam. Ikarik da ita. Kas iti sigod akanayon ko nga ibaga. Napatag kayon kanya. Ay, kasla na lagaw tayo arim mo rin yung mansyon, madam. Ang mga agur-urayan ni Sir Marshall ije papanantayaw. Mun nga rod, madam. Wun karun ka. Nakabaybayan ka tumag amin nga kukunay si Kajuben. Kas kalapag-aw. Nakarkaro kamot amang timyong. Ala, saan kayo nga agpinabhasol? Saan abale, tamakauray day jay? Sa bagay, nanos tinubyo yung, madam. Launay Juven? Naimbag ata iso ti pinili yung, madam. Nagasat kayo kinkwana. Di sumasaro alugan, madam. Di sumasaro na. Kita niyo na. Pinalawlawan tatayon. Anya ti kayo sa uday kay ngay. Mabit lang, Rumarak. Inakasarita ida. Ay, saan, madam? Saan? Aawagam kiti ni Sir Marshall. Ibagam, ang mga yabiti pulis. Wen mang temyong. Ay, pangasiyaw! Di na kami pagharabitan iti dakas. Ay, yati masapulyaw. Taipaay may. Basta di na kami dangran. Manong temyong! Awanan ka itibain ng Vince. Sumurot ka lang kada kami, Annabel. Hindi mo kayat nga dasaan na nasaya ta mapasamakin ka. Ayop ka! Saan ka napudno agayam? Imbagak matenken ka. Noan niya ti kayat ko. Ikagumaak agun udan nga uray pakabasulak. Anya? O dagimte nga polis. Kakadwa, tulungan dak ang mangilugan ka ni Annabel. Saan? Di nagkuyudan! Masaksakitan na! Kartingan niyo, kakadwa! Ipatay niyo ni Annabel! Hindi yung kaya't amay sagmak tayo amin! Marshall! Marshall! Ang pagayam tabings! Iso apang asim, di mo ko maaramidin na ito. Nalpasan tinararagsak akan ito, Marshall. Kukuha ko ni Annabel. Marshall! Ang asim, Vince! Di mo ko maaramidin na ito. At ako ka, polis. Iso arisutin tayo kumada ito. Tangal mi ni Annabel. Basit la ka malim. Matay tayo. Saan? Di ka ko magparnuay iti parikot. Itad kunti waya-waya ni Annabel. Uray da kayong tagkalaysa. Basta awan ti madangran kada tayo amin. Anya? Saan? Sikat ay ayatak, Marshall! Di nak maalilaw, Marshall. Dahito ti parakin ka. Dalang kaltong kanya. Baltukan kamit, Marshall! Huston mo, Annabel. Natalgod, di kasasaad tayo itan. Impanaw dan da Sir Vince. Ganda giti kakadwa na. Ti awanan bain, Vince. Damang temyong kan, Marshall. Kumusta dan? Babaw ni ti kasi ti Apo. Natalgod tayo amin, madam. Agyaman ak no kasta. Agi karo day dya, Vince. Sigurado ang maibalod day jay, Madam Annabel. Ngam, husto ko man. Punasan yun tigurayo kadakwada. Sana bali.
Saan ka matanaan ano? Jubin. Uy, madam. Italag tayo latan ti amin iti namarswa. Iso ti makaamo amang ipaay iti katukad ti inaramid da kada kayo. Sapay ko matawan ti pabasulom no dito'y pagbalodan ti nagtungpalam, Vince. Ayop ka, Marshal. Sikat ti makagapuno apay akastoy ti nagbanagan ti amin. Awan ti amok ang nagbasulak kan ka, Vince. Nagbalinak anasayaat kan ka. Ngam nagbalin ka ngamin ama naging bubukod. Iso akastoy ti nagbanagam. Sana may sa ti aldaw. Laglagi pong reta. Inton makarwarak. Agbayad ka kanyak. Di ka kumagsawi ti kasta, Vince. Panawin ko man, tapno agbaliw ka. Husto ko man. San kayon nga agsubang, Sir Vince? Sika kumati agpakumbaba, gaputa sika ti ayan ti parikot. Marinday, No amukla kuma akastoy gayam ti planom, linapdan ka kuma. Jakla impagarup at gayam mismo akabsat mo ti kalkalabanam. ano ka diti sasawin nyo? Husto tinangagyo, Sir Vince. Sir Marshall, agkabsat kayo iti ama. Anya? Sana po nureta. Apay nga italang ibagayo. Pudno, Sir Vince. Inlimid mi ti amin. Tapno awan ko matirumso aparikot. Ngam nakarkaro mati napasamak. Iso nga agpakumbaba ka kuma. Map nagkalata kuman iti addaken ka. Gaputa nagasat ka. Tainted lataken ka ni Senyora Felisa ti resort. Nga uray saan nakaapudpudno nga anak. Anak na kayo day di Senyorito Arturo. Iti agsabali a babae. Kat gaputa saan na nga intulok nga alaan na ni Sir Marshall. Naggatang itiloti a pagbiagan da Sir Marshall. Kanti nana. Nga iso ti farm ita. Kat si kamat Sir Vince. Pimusay adagos tenam. Kalpasan nga impas ngay na ka. Ngam gaputa na anos day di Senyora Felisa. Inala na ka. Kat impatag na kakaspudpudno nga anak da. Anya? Anyan? Apay nga awan apulos na kaibaga kanyak da ito'y abanag. Gapo siguro takayat na kayo aprotektaran. Ken maysa, gapo ta natalina ay ti panagbiagyo. Di nang dinakdakamat ti napalabas. Iso pinadakkel na kayo anaimbag. Gamsayang tanagbalin ka dakas, Sir Vince. Sana po nuray to'y. Saan? Agyamanag, gaputa na saya ti kasasaad mo, Mang Temyong. Ha? Sangitan nakmalagayam, madam. Di nakmalagayam, palubusan na matay. Si kamat, Mang Temyong. Karuruar mo iti ospital. Ngam da tala agang angaw ti among haramidan. Kastala ti biag, madam. Amo mo tanti ugalayk. Anya? Nasiglat na ti madam. Iso ati nakpakatanakan. No nasiglat ka, apay nga ron adi mo nalisyan ti bala. Ay siguro. Sa bali tikit kita akiday. Ay ngam. Anyan ti kinadakas dayay a servants. Nabaulan na nga inaramid ti kasjay. Gapo iti dakas a plano na, Mang Temyong. Ngam, imbaglangan ta saan ang nagbaligi. Wan nga rod, madam. Ngam tijak pulos ni namnama. Kiti kinapod nung agkabsat dagayam kin ni Sir Marshall. Wan nga rod, Mang Temyong. Naimbag ta saan ang nagbaligi ni Vince iti plano na. Tanuan niya man tinapasamak ka ni Marshall. Isun ti mismo anang dangran iti mismo akabsat na. Tsak maklon na ito ang napasamak kanya. Madadal ti panunod ko.
Pag-aasim, aklunam ko matinagbasulam, agpakumbaba ka, tapno makarwar ka dito'y pagbaludan. Manainday, Uray balibaliktad ti lubong. Uray anya ti araramidem. Si babasol ka iti kabsat mo. Kang runaan na iti Diyos. Jack Maclon aday jela nga marsyal ti mangatiw kanyak. Punasa mon ti gura iti kabsat mo, Vince. Tapno malagan anday tariknam. Gaputan pasig agora ti marikriknam iti kabsat mo. Iso ti mangirakid ken ka tapno saan nga agbaliw. Katno kastaman ti mapasamak. Agnanayon met nga agtalinaid ka dito'y pagbaludan. Panunuta manaimbag ti imbagak. Agbalin ka kumamot anapakumbaba. No kayat mo pa'y amasirayan tilawag kan mangrugi manen. Tapno madaan kamat itinaranyag amasakbayan. Agyamanak na nakarwara ko niti pagbaludan. Agyamanak, tanay kanak pa iti gundaway tapno makisaritakin ka, marsyal kabsat ko. Ha? Inawagan na kiti kabsat, Vince? Wan kabsat. Gaputa day tatirumbang. Iti panagtalinaad ko iti pagbaludan. Naamiris ko abindot ti nararamid ko. Kat sapel ako mata mapakawan na kiti dagas ng naramid ko kada kayo. Nabayag ka na napakawan. Katagyaman ak manong. Gaputan na kaamiris ka matlaang. Wan kabsat ko. Kabayatan ti kaadak iti pagbaludan. Pinampanunot ko ti amin. Kat naamiris ko. Pudno gayam amin apam magbaga kanyak. Isungain karik iti bagik nga agbalbaliw akon. Tapno makapagtuloyak mat iti panagbiag ko. Uwan manong. Saan pa yan haladaw ti amin? Ala, lipatin tayong tinapalabas. Kat mga baruanan tayo mat aminan. Awanan lagpad iti ayan ayat ta, Annabel. Naurnos matlaang ti amin. Wen Marshall, agyaman ako nay. Gaputan na urnusan ti amin. Uwan nga rod. Iso amasapol matan nga asikaswanta ti para kadata. Wen. Asikaswanta ti panagkalay sata. Tapno matuloy matan. Wen gaputa makitak. Anapudno ni Vince iti panagbaliw na. Uwan, Annabel. Nagkarikanyak nga agbaliwan. Katlipatan ng tinapalabas. Agyaman akno kasta. Asikaswan nga rudan ti may papan iti panagkalay sata. Taawanan ti parikot. Nagsakmat kan ti panagbiagyaw sa nga pamilya, Madam Annabel. Awanan ti parikot iti amin. Mang Temyong. Marik na ka kumapkapsuta ka. Di kay mapagsirbyan na naimbag. Iso akayat ko kumanti agpakada. Anya? Nagpakada lang nga rudan ni Nana Helen. Sumaruno kayo matamang panaw kada kami, Mang Temyong. Ay, pasensya kayon, madam. Diyak matlaang kabaulanan di agtrabaho. Kaputan lumakaya kaon. Sana bali tadaman ni Jumain. Kanda giti barbaraw akatulong yaw. Ayun, madam. Kasi iti kinunak.
San kayon ang mapagsirbyan ana imbag? Iso nga agawid ako ni Jay lugar may. Nakababain mo't no agtali na edag dito. Kat kastoy mo tan, di ka sasaad ka. Ala, saan kayo alapdan, Mang Temyong? Ngam itantan nyo kumapay ti panagawid yo. Tamapan kami pa'y mangirwar iti basit agatad, tapno adda alaan nyo nga agawid ijay ili yo. Hey? Saanan, madam? Saan kayo nga agkadkad, Mang Temyong? Tapno adda aramatan nyo. Manglukat kayo iti tersena, no iso. Madam? Wen, Mang Temyong, napatag kayo kanyak, kada kami. Gaputa nagserbi kayo dito mansion iti lasod ti mano atawngan. Isong agsubad kami, mat. Nang runa, takanayon ka nga apaan, idi. Ay na, hagyaman ako na madam. Talaga nasaya at kayo. Iso alam na lab ka kahit. ay katsapay ko ma. Tabindisyonan da kayo pa'y tinamarswa. Gapaw, iti kinasaya at yaw. Ditan papagayam tinagibusan, ti seryetay iti alawas na napauluan. Aya, ken kinabaknang. Dito'y drama tayo, ti masakbayan. Nagparangan dagiti papagayam iti radyo akas kada, Mary Ann Nalika, Teresa Kalay, Mary Jane Castro, Emily Kalika, Virgie Paclay, Roger Ramirez, Randy Castro. Kanto'y pagayam yo, Joffer Anas Basit. Insurat para iti radyo ni Ernaline Liwan. Kaniti direksyon, Virgie Paclay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Joffer Anas Basit. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWD 540 kanday to'y nga stasyon. Agyaman kami itingkay panang tarabay.